Төрөбүт тыл сурук бичик күнгаранан Республиканская национальная библиотека сыллата акция ытар. Бу акция кыттыхан өһә бүлүтәгә кинемит библиотека иһинен агачылар түмсен диктант суруйдулар. Диктант суруйута үһүс төгүлүн ытыллар. Уркөттүгөр аман өскүрәгән кытта кол бу ытыллар бит боллагана быйыл туһунан күнанан тиридилер. Инне гынан библиотека кисалатынан таргахан төрдон ки диктант суруйда. Диктант екеһе сақа холуччулақ сурьячыта амматчыгыя сақатылын сөөгө сүмәтин әгәлге кәрітініңерін мет саскы кем романыттан ылылынна. Опсая 259 тылттан турда. Диктаны сақатылын онна литературатын учуталлара Маргарита Николаевна Анисимова, Лилия Васильевна Семенова суруттардылар. Суруюга дәрдәттен халсыбакка саста Джон Эмие кытыннылар. Бәм борор бар айтбытым болу сорук бәлиетегерген. Атак оттон тылгар болдағаны туақта ырғаты хуақ. Атак эти суругун бәлиетегерген бар, сыз қалдарын бар болуақтарын сөп. Маннык ыйтар әдәрі чакка ордук надалақ. Өсі энегіс өттігер осколы олар бар өте қанады. Қайтары бағалау жондар.